papagayam, kumusta kayo manen? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kan ni pagayam tayo ahana, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Anita Sera, ni Nelson Jose Antonio, kani Brave Pangilinan. Kastiman tisurat ni pagayam hana. Dear manang biyanang, spoildak ni tatang ko, tay di basitak, di na kayat nga damang pasangit kanyak. Isu nga insuro na kiti martial arts, tapno da kanupang salaknib ko iti bagik, no kastay nga damang loko kanyak. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Nanang, kinatawan da kiti pagadalan me. Bala, isunan anak ko. Uston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akadalam wan. Diyak kaya tanti agiskwila. Ay saan agiskwila ka Basta man jakon. Nag-uuyang matnagiti kay skwilak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akadalam wan. Nanang. Imat imbagakin ka. Adak kayat nga agsangit ka, Hana. Nakasutsutilmat nga mindagiti kahadalak, tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat nga men, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taadday surukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masun lakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pagibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya. Tuladen na kanak ko Wag. Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patangkenem to'y imam Kasto day. Aday tatang? Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingkapayagin na nawag. Ta ituloy tamanin no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin king kanga inadal ko, anak ko. Dahil ti tandaan na makanayo na hana, ha? No adda mangdangrangin ka. No ilaylaya na pailati ima na. Una madagusan. Wan tatang? Di balay, ta nalaing ka nga agjudaw kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang? Imbag nga rod tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na mamin nga ibagbaking gawag. Wan tatang? Very good. Mala, mapangkani dyan pagkadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti self-defense. Nang runa unay ta, may sa babae. Iso nga isursurok dagiti rumbang aramidal na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken, abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya may sagmak ti anak ta. Ay sana. Ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan ti agbalin atuso. Ngamtay kasla pimpiman dita. Ay, sumabsabali nga rodon ti ugali ti anak ta. Manipod kas na tinsursurom kankwana. Kasla ti muso matang. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan ni sis, tanihan nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadanan. Umay kayo kuma dito'y pagadanan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na nga minti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami, itamot laan. Bye!
Ay, unay mo't day nga ubingan. Bimababaihan yung kasjay ti aramid na. Huh? Di ka sumanao iti kasta bakit? Tadli mo amo ti sibubukal ang napasamak. Ay amom. Ang mga mat no basol di kinabil na. Ha? Ay, pagsardengagsan nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rombang la aja anak tati isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita. Tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakaw. Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ungtan tanak ta. Isu lang arudon ti pinabasol da ungtan pay lang. Pinabasol da tapod numot abasol na. Ibagbagada mat ngamin alakay kan bakat kano dagiti dadakkel ko. Baybay amla ang ti bagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumot alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na. Mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wan tatang! Mason, agbalbalinen at uso ti anak ta, gapukan ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay kan aya. Ay mga oras na. Agda ka din ni Hana. Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yaman na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahanakan ni Mario. Kit, agda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasingpot ni Mario. Kag nagagag, kaya't kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Isok ti masuraw. Nahustuhan mo tan iti tawin. No kayat nang di makiasawa. Mabalin la ta. Mario, umay ka man no inton bigat iji balay mi. Ha? Apay hana? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, dalay paramid ko. Anya dito hana? Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom. Wen hana, honey. Nay, papa na Mario. Mapanak man iti balay dahanan, nana. Anya taramidem mi jay. Kan nanya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Wen hana. Ada martilyo, ragati kanda tumapay. Ada ka nung amin ipaarami jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan ka sa pulak. Ay, kastaya. Tanyat plano yu kan ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpay iti paggatang ko iti baboy anana. Takurang di tarakin ko pagkasarme. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang magkano, kuna ni Hana nana. Anya. Masapul kano asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan. Apay, di mo kayat? Kwa, kayat ko Kunak ngamin no agkarpintero aglaba mo't gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't labnak, Mario. Sige, day talaga yam. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidong mana. Paglabam din nubyam. Awan mo't dakos na. Kaya't nak matatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawido mo, tasikat yung laba. Saan anasaya at ti kastang aramidong? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawido mo, kababaeng. Apay ay pakibiyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan matada kayo ti paglaba ka? Man nakibiyang kayo lang unay.
Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar Di dak namin pakibibyangan iti kahit kung aramidan na. Man nakibiyang kayo una yan, nanang. Hana, Naimbag nga oras yun, nana. Anda ni Mario? Ay, awampay, magbalasang ko. Napan nakikonstruction ngam saan pa yasimbang part. Ha? Ni, maluman ngam awampay lang, nana? Ay na, naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang kaw. Agiinom daman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bisprin na rin. No, daduma mag. Ijayan ti kasinsin na anilinaw. Sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya ka, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa eh, Hana. Busin mi lang Umaykan ko na! Di na guyo na, Hana. Agawitan mo no saan? Anay ko, di mo. Gawin tan. Inton maminsan, di ka naginom iti arak, ha? Saning, Hana. Saning. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Nambak ti naramid ni Hanay je balay da insan mo. Gagagay na, Nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wana ngam kinabil-kabil na kamutan. Nana. Ay di mo itulok ti kas je nga raramidan na kan ka. Awana, ibagadang under disaya ka no itultulok mo. Saan, Nana? Tapasit lang ti panagayat ni Ana kanyak. Tigas siya nga aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay pala nagkaskasar, ngambaon-bawnan na kan. Kasanulangan into nagasawa kayon, Mariaw. Nana, ikasar ko ni Hana. sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ko. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabel. Ay ayatek ni Hana, Nana. Ay, no apay mo't nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Hana, Nana. Awan to nga ti pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Payaya nga upayom ni Mario. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbali na kasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mario. Saan da pay lang agasawa? Ngam anderan na launay. Ala, saan kayo nga agapa, Nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kit maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na simbang pat. Pangliw-liwalang man, bakit si kaman niya? Aray ko, abay nga, danog ka, anya basol ka, danog ka lang, danog mo, tunggal mabarte, danog ka na. Ako, mali nga ramitak na mabarte ka. Wana ta natangkan ti ulom. Aray ko. Kung namasarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Sa mga nga rin, maliklikan na kiti barkada ba kahit Maturog kay ti salas. Padasam ti umay iti sila tabugbugan ka, Mario. Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singpot ni Mario kat abos sumutang? Saan anasaya at ikanayon apa ng kabkabil mo kankwana? Pang-aasaim, tanuan niya man tin sursuro ni tatang mo ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya at ikasta? Kas jay ti rumbang kan kuana. Tawan mataktak diran na karina, nanang. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Ti kayat ko,
Isardang nanti uminom iti arak. Jak kaya tagat arak nga asawa. Tatang, tulungan ako kamkamatan ni Hana. Apay, anyat basol mo, iti anak ka. Ang mga manuad na basol mo, iso anak ka pungtuking ka. Tatang, awanan mo ka basol ko. Diyan lang natungpal timbilin na kanya. Nakaungot at dahusan. Makikam, di adda basol ba? Tulungan ako matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! Aday itong tatang. Sangwam tanak ko. Kinuan niya ti aramidin na king ka. Awate ba? Sa dawa kayang basol mo. Iso ala ding ite ka. Ngumdi ka mabalay nga ilumbang. Tanakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan, Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang ha. Basit la kam mali ti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanya. Padasan na kabalsan na tailak ko dagiti sa kakaniman na. Anya, ay unay kan ay anak ka. Jak kaya tisul pa nga asawa nanang. Itata nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-abroad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta ha. Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ati mangawag. Di na sumbatan. Timam na ipay kanya akong di asawak, tatang. Anya, kasano nga rin ti alawan siya nga agi na, no di kay agsarita. Kanayon magkiditi pa nagpawit na ah. Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga rin tayo tangay. Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo, tatang. Hello, Barok! Di ka magkano mawawagay, di dyan akaw. Diyak kaya din anak yaw, tatang. Anya, apay nga eh. Kahit adan anak yaw, apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak yaw. Ngam di ka matanagan. Tadyak liwayan, tagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Mano atawan ngay ni snab ni Mario dagiti text kan awag ko kan guana. Ngamjak na pukawan ni tinamnama. Inanusak ngay nayayo ti asawak. Kat kaasina nayayok matlaang. Nagpakpakawanak kan guana kat ingkari kajakon ulitan tinaramid ko. Katita, nagforgodan ta asawa kat adabas sita negosyo may kat agtintinulong kami ngagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya may. Alakastan, to'y pagayam mo, Hana. Panagkunak pagayam Hana na truma nila kay mo. Iso naglaylo iti mano atawan. Sininaan na kay ti sumagmamano atawan. Nalabos mo't nga minti naramid mo pagayam ko. Iso di mo mapabasol di asawam no apay at timam na ikan ka. Taga pumot lang itaramid mo na ita. Ngamno pa'y kasta kablawan kayo lata tanagbalin kayo na naragsak. Tanagbalbaliw kan ako nam. Bueno papagayam di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, di pagayam Hana. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tangina, kada kayo. Amen.
Naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Cheryl kan Sir Dennis from California. Ni Sir Julius Takaban, dita Isabela, ka ni Ma'am Violeta, dita Barangay San Agustin, Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni pagayam teryo. Dear manang biyanang, ada ka kay sunang anak mi iti asawa. Nga iso ti pa kay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No ada kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardang mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Umay ka. Mapantay gay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alaam dayto'y. Kagat-gatang ko day taarilo para kan ka. Ay na. Ando na yung timay itad mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana makasubsubalit ka. Ay na, baybay amday ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alaam mo. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa balin. Regalok dayta kan ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, napasig ka unay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakan. Kita, iya. Amang ano matibel at tirig namkan kuana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklonak mat. Saan nyo ka di akaya? Katadakan ka, no asino tipilin, apakin na yatan. No kasta. Kayat yun ni Susi mo para kanya, papang. No iso ti kayat mo. Kayat ni meten iti ina. Antay ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masin tayo narang. Ay, kaano la idigim matang kay ti baro arifta. Ita washing machine manan ti ginatang mo. Saan mo tasyak tigim mata? Kasino nga raw? Ni kadido na. Saan? Di na Lirma. Di amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lerma ken ka. Kanuray siyak, may ramraman ak ngay kay kan na. Nasingpetak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa bala kay papanantararamidan na kan ka nakaw. Nataer ka, maya titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di ka mat... Baalang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laan, kayat mo ka day. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin yung nanang. Mulaos! Nabayag ka din tinubiyang iji abroad, Susi mo? Nasurok mga upat atawon na ijayan, Lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamat nga iti nakitam iji nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat ka nag-abroad. Uwan ni Lirma.
Narigat ti long distance nga ayat mo, susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, mailiw mo ha? Nga manyangay nga raw. Aganos kami talaga kas na. Ano may saganaan mi, matibok lang minto a pamilya, lirma. Ah, okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang matikot eh. Ha? Ma'am! Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Ay, insanggir na matibagi na kanya ako niyang. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay na siguro nga ulaw dahito eh. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Ay, sige, ma'am. Ay, si Makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo, please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito yung ano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day kaming ita. Awan gayang bubi dato'y balayo, nana. Wen ma'am, ay pasensyaan yun ti balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bay anyo. Tapapintasok to'y balayo, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay taam ang kaanakan, ang mga no masulaysog ka. Yang kalimay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay. Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay ang makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dama nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay ni Duna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na ang kag. Hay, kita makanakan. Mo ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggarado dok ko kay lirma ang kay. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha. Agawik kay ti mabit Dona. Wen susi mo, kailiw ka una yan. Uri siya ang raw. Agkasartakitin no sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit tabrudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinigosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti gastos. Ha? Apay mo ti paspor? May Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. kanya? Agpaisaw. Wen, basta si kasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Agi na natapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito yung sopa, ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa. Susi mo. Hindi ka agbabain kanya. Ay na. Mariknak matkat. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Ladingitay. Namawan mo panagaya ko ka. Nagsakit mo tanday ta ngayon bagang. Sorry ah. Ang daan mo ngubya ka. Ni Dona, ti ayat ha? Nanamay ti biyag mo iti dinak. Ladingitay. Nakabalan nga lalawan, tinubya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpagaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga ro takas ta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramida, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Sumarag kayo, ma'am.
Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang na? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Ano nga hinuthot mga ibagbagang mga lirma? O may hinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Nagiti mo iniintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita, no di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayo, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya pa ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak tano di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan matinagkin na awatan da. Uwan nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No kasta insan, hindi ka nagsubli ti trabaho? Sana eh. Tadi na mapalubusan, ito na nagsubli jayan. Ay kadwa na insan. Tamaan kiti pikutan na kadya balasang nga amom. Mayaw awanton ni Dona Nobya. Sa makidin sa tanima Dona ti ay ayatag. Ay wine, mapangkakit di agaplay Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna kiti sigon nga amom. Hindi kay, mabanta di balay dahain sang. Well, ma, isuri di, no? Kasinsin matla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak ni. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubi ngakpay. Para laang kadagiti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no isote ko na, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo at agos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka ba di ha? Anya, taginatang mo. Sapsapados samat na kita. Uwan pa pang. Itid ko kinigino. Tarut-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya na kita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itid ko, papang. Kita ma. Amagan, no adan to manan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagit itad mo. Ha? Ni papang man. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ikikam ni Gino? Masyanak lang kan kwa na, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyamanak, ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mampunak mo. Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyam. Uwan, lerma. Iso na lang, LDR kami. Dayo ti lugar na. No bilang makakita kay ti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, lerma? Diyak kabaylan na sinan tinobya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di? Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kaya tibak ng anobya. Saan amarukod ti ayat, babaen ti kwarta, lerma? Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kaya't mo tamapantay di lugar da. Adamat lugan nga aramatan ta.
Ikaw, kababain, Lerma. Di kag babaeng Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami? Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay jay lugar tinobya. Anyat aramiden ta dito resort, Lerma. Dum sa agtapay laang. Agpalabas ta itirabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Ati o. Kabarbaro kan ninginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adatay saan ama us-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day jay. Uwan? Kukam ton day jay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Kat sige. Sikat yung makamo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manan ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaw susarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay ta sayang. Inla ko na ko ma. Oray impahulugan na ko ma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam muna. Adda nga tanagkin na awatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya mo ate na sayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am. Alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha, no kasta agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kayat mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Ha? Haniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagang akas ta, Lerma. Nagadungin intad ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin intad ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin dagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko ngayon intad mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus usar dayjay. Ken dagiti kwarta ngayon intad mo. Atoy, nakadulin lang iti wallet ko dagita ni. Oh. Adalis taak. Inlistak amin ngayon intad ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Adamo listak, ma'am Lerma. Inlistak amin nga intad mo kanyak. Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulit maisubli amin kan ka, dagitin intad mo kanya. Iya. Gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang nga sangitan. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na na kanya. Tanaga doon dagitin intad ko kankwana. Ngam saan maggayam. Ikateman ngami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen ka lang. Ngam sana nasaya ti kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan da ka ginundawayan? Papang. Saan nagaputa kurso na dam ti lalaki? Katila mait itad mo kaliwanan. Nga uray saan kayo pa'y langag nobyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi pa mo kumaday ta.
Kasi ti Diyos man ang biyana ang dimngagmet ti anak ko iti pambagbagak ken kuana. Takalpasan ti namidwa apan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damet la nagarem ken kuana, kat nagkasarda. Kat ita adda upat nga apu kume ken kuana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakat sa pailakuma, tanaragsa ka kanayon ti pamilya ti anakyo. Kastamutan dagiti apo koyo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wano inyornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, iti tunggal maysa. Hello everyone, naimbag nga oras simanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na kablawan te pa ni Ma'am Marisa Raceles di Tabulacan, ni Ma'am Lita Custodio, ni Ma'am Violeta Esparangera, kan ni RJ Cordero. Kastoy manti ko na ni pagayam Carmelo. Dear man ang biyanan, idiawang pay asawak na sumak iti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasa. Kat aramidak ti amin akabalak, tapno aklunan na ti panagayat ko. Rugyak nga ron ti agsalaysay. Tatang, kitain nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo na itabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga nga raw. Tayo nakagaram. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunag. Apay, asino ay ati ararmag? Ni ngay pingkay nga na ni Manang Karya. Anya, ay, nagluko kan. Nagubingan day jay. 14 sa taon na. Kinsi na? Ay, sumapol kay ti sa baling armag. Saan na jay minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya ngay? Ayos laeng magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, anya kunana. Sige, armag lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay da, naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha, Isu nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. anya. Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak, nukas jama pa ni Jibalayaw. Ang amhayapaw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Amangan numabainan. Kat anya pa'y ti aramidan na. Ay, kwa, bayam karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabaling, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasaganak mait nga aguray, no bilang laang. Uray ag taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tatang. Urayang langan ngag itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, hay, apo nakababain. Imay pa yan amis mo dito yung balay, ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Ay, sana? Nukas ta nga raw. Sarda nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulam. Tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay. Grabe mo, dagi tatataw. Umapal sa ngamin, dagi Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, ha? How?
Carmela! Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito ag sarita. Amo ko, ti bagam. Tayong baga ni tatang kanya. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pay ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pay laang. Unay, di kagdanag, tadya akong sarong karan di anak mau. Tanya kaya mau, si katermat. Pulos mo't Ure kastuya, lakit kita. Adamat taste ko Jak pagan ano, ti bumakitay. Ni, kanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatanga, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating Jana. Umay kalaboya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kitam ka dito yung mata ka ading kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka ading kao. Dosi pa ilatawang mo idi ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga limlimag ko dahi jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko mamangyab kas iti maririk na kang kadyana. Ay, ayatang ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agis nila ka ngay kaagbambantay ka mga dito istoryaw? Di ka mat agis iskwila. Agurur nung kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya maong siyak timang paadal kang ka. Anya? Napaian niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, Manong. Ha? Idi pa'y laubingak akas tatara paap ko. Sige nga raw,ag-enroll kang taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, pulito dyan Ay, ayatang ka. No kayatan na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saanin ang masapol at damagay, mading ka. Balasang kan. Abay, manutawang ma'am. 17. Balasang kan ay di kas tatawang ma'am. Ay, ulit ay. Naklunin lang ka, pagadalang ka. Ipaay ko amin agasto sa mga giskwila. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Nala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tambok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ay papanaman ni Naya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atira naman. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung di anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon pa din nga. Agimon Kati kaya anak, iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit la tinakembaw, taparitan na ka amangarem ija anak na. Ado dito ti maaram. Saan la dyan anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino man din nga itararman. Diyak pa'y laybagbaga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kan uray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaun ta ilimid dati relasyon da. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, Uwan, Manong. Basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo.
Ayan, tayo paduling ko kwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, man, tada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Gapoy ti day jana. Tulungan ka makaiskwila. Tapno yung ton agasawa ka main. Adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Uwi na, Apay, nubiya mo na ya. Sampay, taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan ti panangaklon na kanya. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay kaya mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak tatang. Ay, apay nga bay, naisem ka iti ubing aya. Dagita ka teenager ang tingkar arman. Dagiti agtawan kuma iti nasrok abay ti termem. Wano dagiti agtawan iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti taon mao. Basta yung turnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay kano timang papaadal kan kuana. Wan, apaw, naibos nga ro din tayong padulin na kwarta na kanya. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti sidaan bay. Kahit saan nan sapay mo't anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kasya iti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, anto'y ti kwartam Jana. Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sika ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno agapag negosyo. Intag ko amin kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanya aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apukok. Ha? Awanan niya man na apaw. At da ngamin tulagan, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mon ibaga manong. Ay, kwa, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol tulungan to apukok. Ah, Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasimpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga ron. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. ha? Graduation? Kunayon, tay? Nay, apay di mo amaw. Kano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panagraduar na. Wang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tangag paisaw. Nay, si Kamagayam Carmelo, barok. Sumra ka. Agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di manunik ka ni talawan sa apukok. Nakalpas mo iti pa nagadal na. Umay ko sarong karan, yung kablawan, iti pa nagturpos na. Agda ni Jana, Ayawan, barok. Nagawid da iti lugar ti amana. Sino kunti na itagsapa? anya, kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na mag-imbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga roda pa. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Saan nga raw? Dagulit kayo nga.
Di kagunget Anyat pagungtam ngay. Kasanaw, nagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubli ak ijay. Nimawanlat ka. Anya? Nay, si Kama, Carmelo Barok, sumrak ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na baka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga di na yung bagbaga nga gabrugaya man. Apay nga yung tarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singi Ramon tayin tultulong mo kang kwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan nan tumatlaang Mayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man tawagan na. Kakayak ko makasarita. Mariglado Barok. Ibagak to day takan kwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagays. Basol na betlaang Bagbagak matakanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga arman na apong ni Jana. Tadandan ni Minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumrak ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga akon. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na. Inabayag mo urayag. Di yung sama yung bagbaga. Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin na. Di po ko yung tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos ka po kung ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta Barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon yung ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat kong ay dadatong ka. Kagkasar ka na Adaya, kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Adaya, nagpinirmaan nyo, Barok. Ha? Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan Barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pambanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na? Tasakpay kiti pagbalin ninyo albudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami ba Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isuk maaramid. Ibagayo, day takang kwa na. Sana mabalinti kasta Dakil ti habol ko kandyana Tada tulagan mi tataw. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. Adan iji abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti paayat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jayada, abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat aramidam, awan kamat mo, tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo naman tigasat mo, kaanakan. Saan siguro ani Jana ti talaga para ka? Ubing tumay tingkar armain. Anya nga ita. Ay, tatang. Jay katawan nam ti armain. Wah, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wah! Jak kayatin ti agayatan tay. Manja ka? Natitigra ako? Kapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinobya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawa. Adamat tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawak.
Alakastan, to'y pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tila dingit, napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Hello, papagayam, naimbag nga oras yumanan, siyak manan ti pagayam yo mang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga aldaw kan oras yu ita akan ito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo, amaso, saan na apudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni pagayam maso, dear manang biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istoryahakan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan ayat. Kat gapo iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di matla namnamakin ka. Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat nga ibagak daytoy. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya kan talaga. Ulitat, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak. Sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayatkan ka, Manong Maso. Pakawanan nak ko ma. Awan ti rumbang hikid daw iti pamakaon kanya kaling. Tawan basol mo. Sige nga raw, dading. Patuloy ako. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kalayan na kagmalmalas kan ayat. Kalayo na kamapay. Matudugo na hindi pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Ado pa'y dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Magapapal nga rudag iti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak ngamin anatayar. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Tawan na iparswalaan. Pada, ana, siyak ba ita? Ay, siyak, tinaiparaswa analaad. Ingka mga naan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manen pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sawan gasat ko kanayat nalang. Saan lang kami nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam.
Magpeso man na lang. May parswag sa mapapailatan. May parswag awan mga papatig. Kahit na kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Eh, Kanday tao tilaglagi pa masaw anak ka, Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsa. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsa, ket ni Apo Diyos anak ka. Nanang. Mala, agrubwat kakitday tainta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige, nanang. Sumurunuak tao. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti pormak. Ha? Na? Ay, uwan! Bagbagay mo, anak ko. Apay, papanam. Nanang, simbangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan! Amukmat ka at asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck kan ka, maso anak ka. Kunakla na sino tinagtuktok, si Kamat Gaya Maso. Sumar ka! Agyaman na Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak maray. Ayun Alicia. Adla pa sarabok anatang. Kapurpuros dagita. Pangpakbet anatang. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadak at akababain. Ah? Saaran? Itad ko rin ka dayta. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Kan amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Kat numabalain. Ituloy ko kumamananti agaram kan ka. Jak na ituloy itay. Ta nag-abroad ka ngamin itay. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalaw tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo nanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalaw? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy nanang, Kahit, anyat ko na ngay. sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawatak latan sigurado anak lahat. Ngamay, di na namlamain agdato na kumalingkan kwa na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na, anak ka. Una lang. Ngaming, sigudan nga gayata kin Alicia. Sabay kumata aklunan akong tapno ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan amapaay, anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag na ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat, Maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, Maso. Ay, agyaman na Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay dagita. Agyaman na ka. Adto ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan dagita, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, Maso. Alan, awatan mo ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, irisok di tila miseta Pidutom tulatan no agawid kawan. Ay, saan? Diyak alaan day ta. Anya gawin niya ko nang maibagam kanya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan, Maso? Ngamin andan nobyo. Kat umandanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ibagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagbaga. Alicia?
Sana bali. Mabalin talata matagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami itinobyo, kuwan. Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura maso Sorry talaga. Ay, alam di bayag tinatang dali tila misetan eh. Kurang dayta Di pa nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti dua gasot dayjay. Ha? Ay, sige, mabiglaan talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Natutog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Ngapo, iti pa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka una yagladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilkan ka? Kasta di ko na kayo, Tapos ano na kayo, tanday, iti biyang ko, nanang. Hindi yun na mo, ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ayayag lang na iti bagay. Apa yung gusto, hindi mo mas pasama ko iti biyang ko. Madus-dusa ka na Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kas-kastuya. Lumaminsan, sa napatas ti biyang. At nagrag-rag sa magladlaningit. Ala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan tay adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agur-uray ken ka. Wow! Lulahamin na na! Nakaya ko na ba? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito langapsod ako. Wow! Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa dista namin. Naparigatan lang na ito puso ko paspasakinan. Ako nilimpyo babae tulubang. Pasig namin na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae. Ay sus, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itao, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itaw? Tamlo sa anak, masaksak na kastoy nalang. Anya, ay na, saan na nasaya at dagita nga ibagbagam kunak mag. Basta nasakit tinagam ko. Kangurang-kurang kami na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. Pasilayan na daging. Ay, mabalin pa nga ron. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun akakabsat. Tapno mapari tilugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay! Di nakpadandanan ang si Kabrata. Imo na ka nagtukaw ditigig. Ha? San aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawagan ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. San aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matay. Patas ko malanga. Lalaki man wano babae. First come first serve ba Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay matdiyata nga may suot mo. Di na makasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ro, tanadagsan dato awit ko. Ureta, may sa madla nga basit nga si Lupin ti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may sa nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamat tan amaso. Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka unayan? Gitaan! Masaw, inta makipangan di takaruba, tanagayab damag. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan ti mapanarang. Pasig tumutla ang mamarites da kita dumaray dita. Ha?
Nagitintuman, nagsasayat a babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgurak akit kitaan da kita babae. Ado ti dumar ay ababalasang. Anyat amom ngay anak ko. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanan. Ay, saan? Yakpagan ano da kita babae? Ha, Papaimportante da kita babae? Pwet! masaw. Feeling beauty ng tumulamin. Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista na kita babae. Apay aya akas ta ti ibagbaga manakaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Dakayin ti mapan. Ibalkutan dak tulangin na lang. Manong Maso, umay ko man isubli da to malukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isuble. Yang mun, tapumanaw kan berta. Ni, agungungat kan samat Maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa na grupo pang berta. Ala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmad yung nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjag! Pagan anok ko ma. Kan, di ka man makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na grupo bam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot tong ti bagbaga, Maso. Feeling beauty ka ma, babae. Walang Miss Universe ka ma. Sadista. Nan, aglisi ka tidalan kun ah. Aglisi ka. Tadapay papanak. Maso, andapay mo laman natin. Gumatangak man tay pang pakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Kung mo lang nakapimpintas ka man. Kamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga kakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili ka iti lalaki, saan ka mag-anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, saan ka pagan ano? No di na kayat saan lang? Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid niyo, babae. Apa yang atangakas dyan matan ni Maso? Soplado matan na. Wan nga road balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na amin idan. Ala, apa yang atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na diak pa'y matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na adam jay anak ko, Berta. Awan na, ngamhan yung ay bagbaga. Hindi pa lang nga kurso na diak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga ag-aram te babay. Ha? Urorayak nga ag-aram ni Maso kanyak, ngamhanak mat nga araman. Anya? Di yun man idildil da dya, Berta, nanang. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti kapintasan dito lubong, jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na ka day jay. Manjak na raw. Apa ta ipilit yun, nanang. Ah, hindi ka nga ron agungat, anak ko. Dagulit ka ito mga gamin. Jakong pagan ano, dagita babae. Nanang, adakad lo kasi mangpet. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nobya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nanang. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Gamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya kayo. Nubading tinobya ti anak yun.
Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y ani Di da ka di pa ni dekret kong aramiday nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram ken kuana. San akas kadagit a babae anak kapilpili da. Che, Anak ko. lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya. Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga, nagmayatag pasaglutin ni kadali. Wa, Hindi ka nakuti agalin. oh. Tiyawanan pa na Sunshine. Sunshine! Anya ti kaya't asa unday toy. Oh, masuhani. Si Kamot Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan lasak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya? Walang hops. Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Lagi-lagi pam, asikati ka udyan adimteng kaniyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ma-relax dagiti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuy mo tinti dakulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah, Datanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. ah, Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Apa yan mo nga? Kahit ka ko mag-arman. Ngam, amang ano pa ayan, nak. Mabutang akong ama pa ay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, Maso? No kasta? Kaya't nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. Ah? I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpreso? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman nak. Oh, Jack nas baalan, ti kinaragsak ko iti day di agundawa ay takunak no aglaklakaya kun abaro. Nagkasar kami nga rod kan ni Berta kat itaad dan 5 nga anak me. Naragsak kami kan ni Berta taagin inayat kami. Nagdungo kan nagagat nga asawa. Isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae dito'y rabaw ti daga. Alakastan, to'y pagayam mo, Maso. Kablaawan ka pagayam, Maso. Tanakasarak kamatlaangan, iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka, iti sidong ti pamilyam. Kat saan mo matsiguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Maso, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite.
agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.